it is possible abusuafo enemi beyi niema popo bi akere ye nua no NDC fo no mo kase Dr. Bawumia abepa Ghana fo achew pa no obepa Ghana fo ne kire se MPP efeli Ghana MPP anya hwe Ghana da bi Dr. Bawumia achew na obepa no kire akomapa eni obuo a oma Ghana fo efi se enipa abrabo na yebo no ye wo nkukuhwe ase wo eturubia obepema ko anim enye ye eturubia obepema ko anim ebeye enti die anko yie no ena opa nwacho na nye niema papa bi ti se STEM schools a MPP aban ebesi no Ghana ha aban bia enye bida NDC fo munye bida NDC fo munye bida enye no nti ena opa cho STEM schools aban bia enye bida. Never in the history of Ghana again aban bi di drone system eba Ghana ene obi ko no so tu moja obi eko hospital no hia duro awo no immediately a drones etimidi aduro ko within seconds na e dia mon pakro no anya nkwa no eno na mo pa che se Dr. Bawumia epa wacho na million mandisi for entisa. Never in the history of Ghana aban bi di ambulance aba a constituency bia enya bako amo NDC for mo ka se mo di ambulance mo kokra ambulance aba amo di Ghana sika ekoma ekoye a ambulance no ebi ba ya na ko bakura ni ase ambulance na djima be ya adwuma no eno na mo pa che se Dr. Bawumia ebepa ambulance papa yede ma Ghana for eno acho no opa na million NDC for debi. Never in the history of Ghana ababi abesi fishing harbor fefe ewo Ghana ha a NDC for munye bida enu jana Dr. Bawumia pa acho wo ne ma papa we hu ana debi. Never in the history of Ghana a ababi asisi adan ama judges for ewo kurumu a judges adan fefe MPP aban ebesi no Ghana enu Dr. Bawumia epa nwacho na debi. Never in the history of Ghana aban bia abesisi stadium ama Ghana ene youth no edi agro ho and this for munye bida no eno na mo party secretary Dr. Bawumia epa nwacho na ene AstroTurf across Ghana aban bia ombesisi wobesi AstroTurf ewo Ghana eye MPP aban eno na opa nwacho na minianu NDC for ene mafeli MPP aban esa de Ghana smart schools eba Ghana ene enkura na eko smart schools no omutimi ye solar panels ewo school mu ene so na adwuma nyina ene enkura na ye nyina MPP adawroma eno na opa nwacho na free education ana mo se 419 MPP aban ediba ya ne enkura na eko free education SS free no eno na mpache se opa nwacho na MPP aban sa di free education ni ba no ohun se enkran sa twere SABW school a omo twere exams omo ye BC and WASI registration ani etwa 4.6 5.5 MPP aban esa fa sa kani na enne yenje nkura na hwe omo twere exams a yenje omo hwe no enna mpa je se Dr. Bawumia epa wacho na da bi enne emiaye no omunu musuo sebe omune mwa na numusuo MPP aban ebesisi pipe ewo miaye water project ewo sirimantamu ene miaye ena apache se Dr. Bawumia epa nwacho na dabi agenda 111 ene krobia ebenya so faso Kumasi ye wie miensa ena apache se Dr. Bawumia epa nwacho na ultra modern airport aban bia mbesi airport efe ewo Ghana eka MPP aban ena pache se Dr. Bawumia epa nwacho na minianu mandisi for entisa more interchanges aban bia ni whenever in the history of Ghana aban bia besi interchange ewo Ghana echen MPP aban hwe interchange fefe MPP aban esi no Ghana NDC for munye bida ena Dr. Bawumia mo se opa nwacho na minianu mandisi for ese asa mamu no agemuzam enti sebe munim de mo keka abusuafo entisa akwan fefefa MPP aban never in the history of Ghana MPP aban ebe ya akwan fefefe wo kromu aban bia nye bida ena pa se Dr. Bawumia epa wacho na NDC for entisa factories MPP aban ebe ya no Ghana enne mabunu bebre enya adwuma ye factories MPP aban ebe ya no Ghana ena Dr. Bawumia epa wacho na dabi. Never in the history of Ghana aban bia obesisi hospitals echen MPP aban bia ni wa obe bida MPP aban hospitals wati no aban bia nyi bida
eno na Dr. Bawumia epa wacha na emu polyclinics ene chip compounds a MPP aban ebesi no kroma ena pa che se Dr. Bawumia epa wacha na da bi ene adanya MPP aban esima Ghana police a aban bia nye bida mo hwa adan a MPP aban esima Ghana police aban bia nye bida ena Dr. Bawumia mo se opa wacha na da bi adan bi ma MPP aban never in the history of Ghana esima Ghana Armed Forces asojafo ena mpa che se Dr. Bawumia epa wacha na NDC for munye bida enye nu ntia na opa wacha no da bi ene kasa police for use motos ene amu kasa police ene Ghana Armed Forces use emu 90% ene pipi aban ene toye a aban bia enye bida ena mpa che se Dr. Bawumia opa wacha na minu anu NDC for ene entisa akra ene alu premier sa a aban bia ebaye onye bida IPP aban etoma Ghana police ena pa che se Dr. Bawumia epa wacha na ene ma papa wi ye pa wacha da bi and this minuanum NDC for ene school dan fefe wi a IPP aban ekosi no Accra STEM school a aban bia sibida munwe school wi aban bia na sibida enye MPP apanya aban bia ensibida ewo Ghana ha enye nu tia na Dr. Bawumia epa wacha minuanum NDC for ene school adan biema NPP aban esisi mu schools a ewo Ghana so mbe ende double track anewa a NDC for munye bida emu dormitories dining halls classroom blocks a MPP aban ebesi no schools a NDC for munye bida eno na mpa just opan wacha na minuanu NDC for entisa fire service training school never in the history of Ghana enye MPP aban a ene be fire service ebesi fire service training school ewo Ghana ha aban bia enye bida eno na opa wacha na da bi navy training school ya soja for mu so mu training school a MPP aban ekosi no Volta region ena mpa che se Dr. Bawumia epa wacha na da bi immigration training school MPP aban esasiye ena mpa che se opa wacha na da bi ship a MPP aban etoma Ghana Navy aban ben ne ba ya wa beto ship se Ghana Navy FM patrol yinsusu enye MPP aban a ena mpa che se opa wacha na there be more police stations and headquarters a MPP aban ebesi no Ghana ha a ene embia no muni police stations ene omanya police station enam MPP aban so ena mpa che se opa wacha na there be ene free TVET na nye free ewo Ghana ene MPP aban ama TVET aye free ene nkurani ko school ekosuansu ensanu adwuma free abra ye njo mo kapre automobile plant ene ye hihye cars cars wa ha a MPP aban ede ba Ghana ene Toyota wa BMW wa Nissan wa ha chese Sino Trucks wa ha sadiwe MPP aban ede ba yewura asie bi nkatia ka se ombe toys cars ene MPP aban agu omuina animase apiate ene ka bi ekotito ho ana ekula explosion materials a ene ese kru no hwedi kru ni yeye se me menka manfo yawo ebi film ebi koye atukotena ebesi na ebi kura didem nya membo omuina ene kru ni se ya MPP aban ebeye kru ni fe ene kru no obia ewo ni self contained a wojinani ene chese Dr. Bawumia epa wacha na there be minuanum NDC for ende maferi beautiful universities a MPP aban ebesi no Ghana a ban bia nye bida ena mpa chese university a fefe a MPP aban besi no Ghana ena Dr. Bawumia epa wacha na there be ene train akwan a aban bia be ye bida ewo Ghana ha train akwan monhwe fe train akwan aban be na be ibu wo Ghana ase a ene galamsey SS train kwan ni bi a MPP aban eye train kwan wi ye wasadi train a efe eba Ghana train a efe eba Ghana monhwe trains a MPP aban ede ba Ghana ha se mo ka che se enu ntia no Dr. Bawumia epa Ghana fo acho entisa nemum owobuo
ema Ghana fo se abrabona nipa ye bono ye won kukuruhwa ase wo eturu bia obeye ebeye eturu bia obeye enyi eti dia anko yie no ene opa wa chew wi ekire nimdie ene obuo ene ambrase ena wi kire nimpanyini die a woye wo Ghana ase panyi bu ofom kra na wokaso ombepa chew a ombepa chew okudwedwa blakwa foreign affairs minister ye kaso ombepa chew obepa chew wa mbepa chew iti Dr. Bawumia wu se NPP aban eye niema bi ankoyi a eno no opa chew na nye niema papa wi a mabobo sui ena opa wa chew minu anu andisifo amambo na age munzam mu meka nokore monko Dr. Bawumia wo ene na nado wo no monkyerem ekwan pa no na monfa so nenne amambo no age munsam ene teachers for akyerade enko wan ye ne mutu omoka ai nurses for saa ene enkomo de nurses for ni teachers for musa ba ya monfa omadwuma abusuafo monko Dr. Bawumia ho nenne miwure yafi ene ye Dr. Bawumia birthday Dr. Bawumia ene baby wo bia misalutu me ma happy birthday nyame ma kwatenten no ma unimde ne nyansa ene akomapa ne ahombrase ne saa ema Ghana na mejidi se nyame adom 2028-2029 obeso afenanum ason atre Ghana for say ye next president ene wo insha Allah 2028 say di 1 billion years kura Dr. Bawumia ebeba be president of Ghana asi ewo akomapa ene ahombrase ene obua manwe ewonti insha Allah manwe ba be president of Ghana asi ti 2028-2029